Enggak, belakang. Taruh tangan di paha. Sudah, pas. Pas takis langsung masuk 2 kali sentra bejek leher. Langsung, hup. Ambil. Buru-buru pas mau kaki kanannya belum masuk. Iya. Ya, pas mau bikin lama kan. Jadi gue tanju. Masuk. 2 kali keramik, tempel paha. Masuk. Hentam. Kunci pinggang. Tempel lagi dia. Pak saya mau turun pula. Nah, ayo, sekali lagi. Hop. Nanti. Nanti. Dibantu tangan menengok. Masuk 2 kali leher. Tempel di paha. Baru pindah ke dia. Ulang. Dekat. Ambil. Hop. Tempel paha. Bawah. Dia. Nah, pas. Good. Next. Nomor 2. Mulai, hup. Begini ya. Ulang. Tuh. Tahan. Mana? Salah. Ambil, hup. Udah, pas, yuk. Tukar pisau, tukar, yuk, mulai. Satu pisau ya pakai pisau. Pakai tangan kiri jam. Nyeraknya ke sini. Putar. Mulai, Pak. Terus. Cepat, terima, tukar pisaunya langsung tuh. Jangan mirip-mirip nih kamu sama Simon, lurus.
tahan lagi enaknya. Ah, tuang, siapa tuang? Nah, itu dia. Ah, mengganteng terus. Kalau saya bilang langsung janjikan mau ke bawah, langsung mau ke bawah ya. Tunggu apa-apa ya. Terus, main terus. Itu masih mul. Ah. Orang belum besuk dah ngelak deh. Ambil, jadikan langsung, bawa ke bawah. Jangan maju langkahnya. Ah, langkah tetap, kunci. Tengok situ tengok. Itu tengok sebelah kanan. Kuncinya. Ini kuncinya masih tak sakit nih. Nanti sakit. Oh iya gini. Enggak sakit kan? Nanti disakitkan. Ya, sekali lagi, pas, main lagi. Dekat. Situ. Ah. Jangan lama dari tangan, langsung tikam aja, Pak. Pas, terus. Salah Mas Ewan. Ah, itu dia. Gas terus. Ah. Jatuhkan, cepat, langsung. Lagi gitu aja. Udah. Ini. Sampai besok pagi, Bang. Ibu lah tangan tuh. Udah nih naik nih. Lama Udah. Lagi, ya. Main lu, cepat. Ambil, langsung. Dah. Sip. Go. Masuk. Lagi, masuk Pak. Jangan lama-lama tunggu, masuk aja. Oke, habis.